taj palagoda ca și una către but manuș vi sar ane vierše, ane poezija vatarena kat protiv Resuli sasem vatarena sa protiv jive kametosko sar kaj si jek kaj penol taj kava sa odrom e bud e bijanglengo vatarda je klendar mothoda amen jo Resuli kaj amen ka juvdia sar achadolo životo taj si važno. Ankala duj strofore kal vjeršače i vita čadja te kujtjamin. Znači o Resuli s.a.v. mothodalinđe ka takav žive, mothodalinđe ka kajtlen angla Allahi, ka mothodalinđe krejt. Evo ona kana penensar ka čadulo životo, taj si važno, znači von kujtin kaj veća kaj dunjaja si o životu važno, ka kamere najmaj važno, najmaj kanči najti interesantno. Ka te o manđolte penolinđe, ka kamere a tere nisil čo životovi maj važno te čerdulpeće, so se Allah te barak tala, ka katundro jeta, a tere Allah te barak tala, a tere putavo ne perdave, a tere tu ste živi za uvijek, a tere ste diče, so se Allah pe kaj dunjaja čutasa tut. Godle se penol ka te, ka čadolo životo, a tere nisil pe jek buči važno, kag ja kaj manđolte penol omeri pesi but važno, vidite čerdul pe manušle se gati, kag ja kaj nitro malso te negiril, ja te ni preznail ođive, kaj kaval dolje Allah te baraka ta'ala angla pe. Je ka ver vačarda o životu tapalem penol mangal životo, tapalem meri pe, tapalem kaj iritut, jek paramića motolpe, o tu idej amiresi. I znači isto neka ver vješa, neka ver pisci katare rapore, manglate te prasal, te hasal, katari fej Allah este barak tala, te ka gerka večerda, ta to amin ka živi, kamera, te papale ka iriamin, te kavle manglate peno ka isi kava khajpe, kava meni pacha, so se ano dujto strofo ljeveška penol jek paramića motolpe, znači ne ovo bila Resuli s.a.v. hohadal motodalin je paramića, a penol a tu idejo meresi mamar zotu, znači vikaj mulo čučao mamar zotu, a sad džungalo anaj salačo, Allah niče li se maj kanči, manglate penol kaj kalaso ašune kalendar, kaj pale čučao tu štolta ti doli odgovori Allahi najkoja tačno koja si većeg paramića kala manuš pelijano širko, kala manuš ikisle andaro dino Allahesko, si viamendar ađive sutne džive, kaj na vačarelinđi kataro džive kiametosko, kaj vite dene sapo, kaj vite dene sapo sarsavic knibu čikaj čerde, movi kaj čerdan, penol Allah te barak tala, si te de dževapo, taj sti kljangla Allahi, taj sti rilto Allahi, makoj ti tu šajte čere torli far harami pe kaj dunjaja, ta Allahi najte čerol tu pale, taj ti klje anglalem, godle se kaj bil manušte arachol pe katar kaj shuba kaj teni perol pelam. A kanaka dikha odgovori pjanguni shuba kaj silen kaj pende o materiali si butlik. Te dičolo manuš po početak si katar jek pika paj, palagoda sar jek šarkavšata, palagoda sar jek pijavica, taj ja kaj barilone, da ko portaj palagoda kaj bjanno. Znači Allah te baraka ta'ala na katri puf, se i puf si maj perdi, taj maj zurali so paj, tu katar jek pika paj čerdlan, taj čerdato Allah te baraka ta'ala, a solo cimendja, a najte čerolto Allah katri puf, taj najte vazdol tu pale katri puf, godlje se kalen salen but vesvese katro šeitano, kaj penola linđe i puf na štil, te čerol se si lig, a tu men diksa zura lesen, dicen tu men so šajčeren, tu men mudaren manušen, tu men čorene manušen, tu men sengja, kag ja kaj dolalen snagavov, falše džungali snaga, kaj so te čeren džungali mata, godle se kag ja kaj perdalen džguđi, te avel pe kaj ideja kaj penda o materijali si, znači puf si but lig, taj našti te čerol o manuše pale. Kanaka dikaso vachado prenjidale penol o temeli a demesko chavengo ta demesko vovsikatri puf. So Allah o zauđel ničer da kanči so vov mangla prveč katarkova materijali. So vov i kaldaja deme katar jek pika paj taj čurano andar jek angro kaj siru misardo taj već povrće taj voće katar jek fija ja je kokra. A kanaka tika čadja jek cara sarsavo gdje sarsavo
Allah co văcerda că te dica mai fel, că te svati mai la ce so manglate văcol sar odgovori dlale. Manglat penul o temelia demesco, chavengo ta demesco, ufsi către puv. Amin jana can Allah tebaraka taala so penda melikonenge. Penda jalin către star one e duniayaci. Puv tanin manje că te cerab. Dice znači amin sam către puv cerde. Amin penul Rasul sallallahu o Beni Adam si către puv, ca dolani puv, ta că Andrei puv. Znači tu san puv. Ta vidi clan, na primer, că na sana ckno, ja ca te ni desil pe ce mai buta mani Kosovo, că na sana ckno celesa buta kvar, că na moresa, ja te more but, i klos armel, ha? E ko ja sigur di puv, că Allah tebarak taala enklich cerdaja manuše către puv. Ta ka vasi lenđe odgovori, că o materiali sasa si kova, că si, taj navonte, čelempe se hajgarava. Talim penol, so Allah Azzawajal niče da kanči vov so mangla prveč ka trkova materijali. Znači, krećo di čepe kaj dunjaja, ko lasi i baza kaj čerda Allah tabarak taala. Krejt kaj čerdol pe katri puv čerdol pe krećo di če pe kaj dunjaja so postojil si kaj katri puv. Evo manjente penin kaj puv naj kanči, kaj ne i puv na štil te gjasi, i puv na štil, ama e Allahese i zesa i puv šajčerol, so voj manjol ta šajčerol palećo trupi tajte i kljangla Allah tabarak taala. Penol se vovi i kaldaj ademe katari ik pika paj taj o i puv kaj anda kaj andeli se melajka čerde taj čerde so trupi ademesko. Ta ademi subhanallah, ka vasi je kursa šeitanosi. O ademi asne existir sarda. Allahi cerdale hiç pay ne existil. E so kuiti tu ka ek manush već existir sarda. Je kopja te cerol. Dikhan tu kana cere diçka nevo si zori di cerel, di kryle. Ama ka si tu i kopja te cere si but kolay. E ka gyasi vi Allah tebarak taala. Allah se nay khan ci zori. Allah se penol čerdol, a već kaj mangafte svatin mela će znači ka Allah tebarak taala manglate penol ka ademi alayhi salatu wasalam bi khanchesko već ka tari puv čerdemle ana kaj tumen shon čerdem thesite vazdav tumen. Pala goda penol ta churano andar yek angro kaj siru misardo. Sar svatil pe kava. Amin jana kana cerol i churka o angro vovako pajele odma vovsila chho manušenje khanli pinle. Ama ako bešol pele taj sar pendo pe amin de perol kluč vovte putrele te khale vovsiru misardo anklich. Godan groamendi nitro mateha popala bishtaek jive so de jive vilte beshol me kuti bishtaek si kaite barol tavol o Andre i o Churano kaite klol andarle dice znači wallahi andaro amendi kova angrosi nai halali teha nai sari vilte khalpe se siru misardo amendi ama vovi kalol andar godoru misardo yek špirti kalol andare yek Churano baro ka Allahesku mogućnosti bud baro manjol tavachol ka Allah tebarak taala cerol so vov manjol taj ka gjakaj lese nai kurnifar problemi ka tako materiali ka von penile se lig ka te cerol pale e manushe ka belem so penol dale penol taj e voce e povorce katar yek fia ja kokra tu diklan kana si tu rasado yek ckno rasado cho ani puv tu chole ani puv cho pai Allah tebarak taala mucholo berecheto diklandari mi klene tomati klene pipere klene kola bucha ayasar kaj si ojiv cho je kokra klo sagači kokra palagoda znači i puv si već jak se bepo Allah tebarak taala i kalol kolandre puv znači puva najla mogućnost pa bi o izi Allahesko tebarak taala e sarta plemšajte penila čekaj sivoj butlik kaka lasu dilla jeko majo zuralo take sile kudreti katar sarsavi buči penol a dičen kaj moram tavol zurali pe taj kudreti kaj te čerdol dička kaj te ni čolpe ja te dodail pe via verkanči kaj te manjol te penol a Allah tebarak taala već lesile kov kudreti već vovsi zuralo taj već vovsi goda kaj o šajte cerol kalabuča e god lesi vinte besin so pojive ka metosko kaj lesi tavolle munsia tumenti kalol andari pu viako cerdon tumen kaj već pluna taj ka cerdon Allah esile munsia tumenti kalol taj kaj asasa i angluni katër angluni shyba pe lasar odgovori sar de ulemajet Allah tebarak taala akanaka dika sar odujto shyba znači odujto shyba si kad dičen o kudreti karesen te svatino odujto shuba znači kula
manush ka svatin o kudreti Allahesko te baraka ta'ala, atëherë von ka svatin vi ka tek o duj të shyba ka heqil pelindar se ka svati ka si dikas zuralipe sile mogućnost te qerol, onda atëherë e beidhnillah ta'ala ka duron katër kalla fitne hajnajte muqel e shejtano ka ta ullë të qolla mëgje vesvese. Palla goda më toll pa minje jek modeli katër modele puvace, sa një puvsi isto a arace turli far zlatose vërste, taj sebro, ako preqia qore pela paj srebrosko, e veç ka qidull po zlato taj duroli puv. Po manjol të penol, ka një puv Allah të baraka ta'ala, čak si o zlato andre, čak majo vrednost si diamanta, taj si krejt Andreo Allah të barak tala, pire i zesa muqol kaj të qerdol andra kaj puv, e sar në ashtil tut të qerol, e sar të kujti kaj si puv lik, e sar të kujti kaj voj najtë shajte i najtë shajte i klangë Allah të barak tala. Ka gja ka te manjol të penol, von kana raqeno zlato qidenle, von kana qoren pele o srebrosko paj, kaj tu lavoli puv, katëro zlato, përnol veç ka i puv durol të qollo zlato, ka manjol të përnol Allah të barak tala, si le bari mundësia, si le baro kudreti, e kaf kudreti e në shtil të vulkanika, përveç Allah të barak tala. Tale përnol e ka gjasjo kudreti Allahesko, ka i krejt lestër zavisil, ana veç katër diqka, ako min ka i pluna, ni anasa, ne bi avola mogućnost kava sosi, ne bi postojila kava korkorre, se o manushesco trupi naj vov, se vov si të shkrijilpe, jarumilpe, se sile koj, qerol hajgarave, ndrojilpe, katarot skno, qerdol baro, të gja i dale. Këna ka qadja ka te i cara të svatijan ka vadeo. Me ngal penol, e ka gjasjo kudrejt Allahesko, znači Allahet e barak tala, le sile kudrejti, taj krejt lestar zavisil. Vov si kova kaj shajte qerol so vom manjol. E pala goda penol, ako amin, kaj pluna një nasa, ne bi avola mogućnost kova sosi, ne bi postojila sa vov korkure. Znači Allah te barak tala, kana qerda, amin, te manushen, vovso që da, voj ko plunat, andra koj pluna qerdatut, te ni postojila sa koj pluna, te ne avola sa koj puf, tu ne bi aqesa. Tu vite gjani ka andar i puf krejti klod, viqo kompjuteri, vjo kashta, vjo barta, krejt andar i puavull. So Allah te barak tala, ka gja ka kanare dilla që, so se andre si laver minelarje, si laver buqa andral, kaj si kaj palagodaj manush, kaj rakleta që delen, ama ne znači kaj koja i puf qerol, po Allah te barak tala, po izi dollat hevoj qerol. E ka gjasër, ka ti ka mëngdo gjollë të më tollë, znači e manushesko trupi, kaj si vov si janë klih katër kaj puf, të një vola sa kaj puf, vov ne bja qolla gjudo. Ta alimso përnol, se vov si të shkrilpe, jarumilpe, znači që trupi, ka kamere, të deni puf, vov si të khasavull, si të shkrilpe, si të rumilpe, so se kaj sale kojme, ma gjithë përnol, diklan, ka dikur si tullo, dikur si sano, dikur gja, ama krej kole manushenje, so Allah të barak tala, ka mu qollë, sa kaj si përnolla në gjive, ka dolo manusha në limori, ka aven qermet, ka pocara vaktesa, ka khan lesko trupi, ka gja kaj o Allah të barak tala përnoll, lesko trupi ka gjall, ama vov ne znači kaj o manush si već trupesa, po vov si levi shpirtosa, znači vjo shpirto si ano trupi, se o trupi bje shpirtosko, e ne bi në shtila kanjste qërol, e ka gja kaj o shpirto ka nej klol kaj ril pe penamen, ko Allah te barak tala, e Allah se najzori kaj te qërol vjek drom tut, se pe godi fizionomia kaj sana no pajni mere, taj te mu qol qo shpirto andre. Katër maj čudne dokazore, katër o gjive kaj kla andar i puv anglo Allahi o zogjel, më ton e nebiore. So si maj baro ano gjive kaj iria min andar i puv, kaj o penol kaj životi njengo shpirto si te iril pa njengo trupi. Penol ka vasi vi diçka maj but, penol e životi nje. Aigen dihamen khalen disaven qera gja, po Allah të barak e tala, ano gjive ka ki klang le, vivon ka i klen, e ka vasi o bevajs, o delil, o dokazi, kaj o manush
sile dujbuća, sile materije, duhovno, taj materije. Znači materija vol andre pul, o duhovno vol kataro Allahi. E kag ja ka čindol po bakro, ja čindol pe diška, o Allahi lollesko špirto peste, kag ja kakam iria mena no žive kja metosko vovpali irilne ango do trupi. E kag ja kaj vite svati amen, kaj jek amen sam jek materija, mate kujtin kaj amen već katri puv sam, ka kamera dani puv, rumil pe taj krusalo na sa čul imano ahla čul čo špirto, ta Allah te barak tala ka dol naređenje puvače, kaj te čudol amen, pale andar la, taj kag ja kaj rila maro špirto ango do trupi. Taj i kalda e deva andaro kršo brego. Manjolte motol isto kavajek kaj si Salihesa alayhi salatu wasalam kaj tu men janin koja kana sasalini sprova e devači kaj von mangle pende amin ka besi po Allahi ako i klol andar ka baro kršo andar ka baro brego yek deva kaj si me uzer penda ako i klol voja ka besin von pende va etalemo onebiu Salih čerda duava ta kag jaka Allah tebarak tala i kalda e deva andaro kršo diče Allah tebarak tala ni znači savi materija si katar si Allah tebarak tala le sile mogućnost krejt ta kag jaka sar kaj sile mogućnost te i kalol kol deva andar kov brego kaj kaldala ta čerdala lenđe palagoda sar sprova lenđe kag javi amen ste vazlo ne žive kja metosko taj mater kuj ti amen kaj dajte da odgovori amare bučenđe. Tablen penol tajmoto da kaj Allah si te čerol o žive kaj iril e manushen pala pelingo meripe sar kaj o Isa alayhi salatu wasalam vazla e mulen taj sastarda kolen kaj ni dičena krejt kava Allah si zesa tu men janin kaj o Isa alayhi salatu wasalam kana avilo pe kaj dunjaja Allah tebarak tala manglate dole lese izesa disa bučate kryl kaj te bindile manushen kaj već Allah tebarak tala si jek kag ja kaj vove mule e izesa Allah se vazlale ja kaj kore sa starda a krej kava sar Allah se izesa e godlese kala manush kaj kujtin ka kameren thanai tiklen ang Allah već kaj khasarde po besimi taj khasarde po imano taj kag ja kaj anu žive kja metosko teško lenđe kaj rin pe sar kaj penol Allah ani sura al-Mumin u ajeti 38 e katea vilam ko krajo kali dersesko moliva Allah tebarak tala te mučol po berečetom ka vdersi ja rabbil alamin moliva Allah tebarak tala te čerolam je jasno e dersore kaj te svati ja rabbil alamin moliva Allah tebarak tala kako vlade andar ka vdersi već kaj falila mare džunahore ja rabbil alamin moliva Allah tebarak tala kaj melajko rađivete li parina min ko Allah tebarak tala te falila mare džunahore ja rabbil alamin moliva Allah tebarak tala pesar sotan kaj si muslimaja talo zulumi ya rabbil alamin kalin andro katro zulumi ya rabbil alamin moliva Allah tebarak tala si tu pasholam jo ramazanu moliva Allah tebarak tala te putavna mare jamie te shajte falia mare taravih ya rabbil alamin moli Allah tebarak tala kaj amare chavina mare romniente chelo malche muslimaya ya rabbil alamin moli Allah tebarak tala kaj tava bash ti çaçi dnie salam ajivanka v dersi kag ja te ci dniem viano ceneti firdos ya rabbil alamin subhanaka wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk